hvala na pozivu. Ovo je vrlo uzbudljivo za mene. Retko držim predavanja građanima u Beogradu. To češće radim po Srbiji i po inostranstvima nego ovde, ali interesantno je i lepo je to raditi i ovde. Posebno što smo zapravo po mom nekakvom istraživanju i saznanju u najvažnijoj prostoriji u ovom gradu. Možda ne u najvažnijem prostoru, ali u najvažnijoj prostoriji, u nekakvom zatvorenom prostoru, jer tu su temelji kapije prvog grada. A pričat ćemo danas o nekakvoj mojoj halucinaciji šta je to grad. Halucinacija dugotrajna, traje već preko 30 godina, ali i radim uporno na njoj. Ovo predavanje koje ću danas držati u stvari izgovor za razgovor je nekoliko provokacija koje pokušavam da stavim pred vas i pred sebe. I ovo jeste, kako bih rekao, ovo jesu neke teme koje ja i predajem i mislim, ali prvi put su u ovoj kombinaciji. Nisam do sada nikad, ima i nekih novih stvari koje sam umeđu vremenu ubacio, jer ne mogu nikad da odolim kad me pozovu da nešto pričam, onda gledam da to bude dugo. Tako da ćete morati zaista da me iznesete, a budite uporni u tome. Ja inače ne prekidam predavanje na drugi način. Sad kad čitam ovu, kad ste pročitali ovu biografiju, shvatio sam da ipak znate, ja imam 3 biografije. Imam jednu veliku, imam jednu short, imam jednu super short. I ovo je ta neka super short, ali M je predugačka, M je dosadna. Znači, mora svaki put nešto drugo da se piše. Izvinite na tome što sam poslao jednu generičku biografiju. Tek kad ste pročitali, shvatio sam da tome nije mesto pred ovakvom publikom. Hvala vam što ste došli, hvala vam na pozivu. Ja ću gledati da dam sve od sebe da ne budem baš dosadan, iako studenti povremeno spavaju na mojim predavanjima, ima ih ovde nekoliko, neke od ovih tema su oni već i čuli. Kako vidim da neko spava, ja ću da se utišam, ništa se ne sekirajte, tako da vam obezbedim dobar dan, da obezbedim uslove. Ovo predavanje u stvari ima nekoliko naslova. Jedan od naslova koji sam ja predložio bio grad, građani i građanstvo. I kad sam to rekao, kad ste vi to promenili, onda sam rekao svom asistentu kako ste izvanredno u stvari promenili naslov u jel? Grad kao kolektivni san i koga sanja. On je rekao, pa da, to predavanje, to ste vi, ovaj naslov, to ste vi. Ovo predavanje, to je ono kao, mislim, opet generičko neko predavanje. A zapravo ovo predavanje bi moglo da ima i jedno sasvim drugačije, jedno sasvim drugačije, drugačiji naslov, san jednog jajeta. Ja se izvinjavam, ja nemam predavanja na srpskom i ne pravim predavanja na srpskom. Biće samo jedan slajd na srpskom koji nesrećno pokušavam da prevodim na razne jezike, ali je to nemoguće uraditi. Citat profesora Ranka Radovića, neprevodiv je na druge jezike. Pa će on biti na jedini slajd na srpskom jeziku. Jezik je engleski radni jezik u mojoj struci, posebno ne samo u arhitekturi, nego i u onome što radim kao profesor. San jednog jajeta kao, da kažemo, jedan simbolički zapravo diskurs, jer jaje kao polazište i kao izvor ne samo života, nego svega, nije samo stvar koja se može pojesti, to je stvar koja se može misliti i o kojoj se može misliti. Ne postoje kulture i ne postoje religije koje ne razmišljaju o nekakvom prajajetu iz koga je nastao svet, u kome je žumance, zemaljska kugla, u kome je opna, nekakav nebeski svod, ono iza je ono što je nevidljivo. Postoje sve te tajne koje to jaje u sebi nosi, taj život koji u sebi nosi i sve ono drugo oko toga. Kad govorimo o tome, onda možda nešto što nema u ovim slajdovima, ali mislim važno. Duško Radović ima jednu misao koju nikad nije napisao, ali je izgovorio o nekim razgovorima sa Matijom Bećkovićem, pa je Matija Bećković to jednom izgovorio, meni ostalo u glavi. A to je da je
život taj koji niče iz tog jajeta, iz ovog ovde, kao u gradu, ali i svuda. Zapravo, život je delirium materije. To je opet nekakva halucinacija, taj delirium materije. I mislim da je to jedna od najboljih definicija onoga što obsesivno istražujem, ne život kao biološko stanje, nego život nas, ljudi na planeti i svega onog drugog što je oko nas. Kad govorimo o ljudima, govorimo o sredini, ne govorim samo o sebi. Grad je jedna od vrsta sredine u kojoj čovjek živi. U stvari, čak i u arhitekturi postoji dosta nekakvih natuknica o tome kako se naš život i naši gradovi mogu također uporediti sa tim nekakvim jajetom. Ovo je čuveni crtež Cedrika Price-a, u stvari jedan deo jednog malo većeg crteža, ali vrlo često ćete ga naći ovako izdvojenog. Grad kao jaje gde on zapravo razmišlja, kada razmišlja o gradu i upoređujući ga sa jajetom, on ga definiše u formalnom smislu. Nema baš tu mnogo sličnosti, ali i nije da nema. Taj nekakav antički grad, starinski grad, do industrijskog doba, taj grad malog obima, jezgrovitog sadržaja, vrlo nabijen, omeđen zidinama, branjen na svaki način koji štiti to taj krhak materijal za život koji tek treba da uđe u delirijum, da iz njega nešto nikne, to belance i žumance koje se nalazi u njemu i taj nekakav relativno jasno definisan centar, jasno definisana granica. Industrijska revolucija je razbila tu opnu, ne samo industrijska revolucija, ali ona je zadala konačni udarac toj ljusci, tim zidovima. Centar je još uvek ostao jak, ali se ta belance razlila i on ga definiše kao nekako prženo jaje, gde granica još uvek može da se jasno definiše. Centar je također prilično jasan. I moderni grad kao nešto što je zapravo svuda je sve. Vrlo često u teoriji ćete naći tezu o fraktalnom gradu. Ja nešto ne volim baš... Ja volim geometriju, ali ne volim da se geometrije povezuju sa gradom, jer grad nije geometrija, nego život. Geometrija u gradu je posljedica života ako ga ima. I u tom smislu zapravo sve je svuda. Svuda je centar i svuda je periferija. Grad se širi. Vidjet ćemo kasnije da zapravo grad danas u onom nekakvom planetarnom smislu i nema granicu. Koliko god da se krećete, vi idete stalno kroz grad. Nekada smo to zvali konurbacijom u vreme kad sam ja bio u srednjoj školi. To je bilo u prošlom milenijumu. Učili smo da je najveća konurbacija u Srbiji. Konurbacija Stepojevac-Lajkovac, Stepojevac-Lazarevac. Ja sam bio vrlo ponosan jer sam išao u školu u Lazarevcu. Pa sam kao ja živim u najvećoj konurbaciji u Srbiji. Najveća konurbacija na svetu je bila Tokaido. Danas već imamo konurbacije koje su nekoliko hiljada puta veće od tih koje sam ja učio u srednjoj školi pre 40 godina. Dakle, manje od pola veka. Dramatično se stvar promenila. Zapravo ona promjena koju grad doživljava u posljednjih 200 godina, a posebno u posljednjih 50 godina, su toliko dramatične da su apsolutno nemaju presedana u istoriji. Znate, ako malo samo bolje pomislimo, mi recimo negde od 2016. godine prema istraživanjima Ujedinjenih nacija postajemo planetarno urbano društvo. Znači, prvi put negde 15. septembra 2016. godine Ujedinjene nacije su objavile da u gradovima na planeti živi 50% plus jedan stanovnik. Znači, prvi put smo prebacili i možemo kažemo da smo urbano društvo. Početkom 19. veka je bilo svega 2% je živjelo u gradovima. Znači, nije to neka posebna teritorija. Ali je uticaj gradova jako velik. Gradovi su mesto inovacija. To je također jedna od najboljih definicija grada. Grad kao mesto inovacije. To se dešava u toj nekakvoj materiji. I iz čije delirijuma nastaje život, u stvari. Nastaje i grad samim tim. Vidjet ćemo posle kako to izgleda. Probat ću da budem negde malo brži. Vi me požurujte, dajte mi forcu
kad vidite da sam odužio. To je jedna važna tema iz naslova. Iz naslova, dva puta imamo grad kao kolektivni san i koga sanje. Imamo san koji se pominje dva puta. Grad jeste san, kao i arhitektura. Nema ni arhitekture, ni grada bez snova. Možemo tako reći i za neke druge stvari koje radimo, koje proživljavamo, preživljavamo, doživljavamo, za koje se borimo, da su također važne. Ali kad danas govorimo o gradu, za mene je važno da je grad posljedica naših snova. Ne snova onih koje imamo dok spavamo, nego onih snova koje sanjamo dok mislimo. Tih naših ideja o tome ko mi jesmo, šta hoćemo od sebe, šta hoćemo od sredine u kojoj živimo, šta nam treba, kako do toga da dođemo, kako da preživimo, kako da opstanemo, kako da volimo. Mislim, to su razna pitanja koja staju u ovu jednu malu i divnu rečenicu da je arhitektura zapravo očigledan dokaz kolektivnog sna. Ali ova teza je jako dobra jer ona izlazi iz okvira na izgled arhitekture, pa kaže i tehnologija. Znači, ne samo arhitektura, kaže Walter Benjamin, što znači arhitektura se podrazumeva. Znači, nema ništa što bolje oslikava kolektivni san od arhitekture. Ali i tehnologija također, kaže Walter Benjamin, je također očigledan dokaz kolektivnog sna. Arhitektura jeste to upravo. Jeste ta sredina, jeste ta tehnika, tehne. Ono što je potrebno da nam pomogne da dosegnemo više od savršenog. Good enough is not enough. Jedan drugi čika, Italo Calvino, jedan italijanski pisac, ja ga više doživljam kao filozofu u njegovoj čuvenoj knjigi Le città invisibili, ova knjiga prevedena i vrlo je preporučujem, Nevidljivi gradovi. Kaže da su gradovi kao i snovi sastavljeni od naših nada i naših sna i naših strahova. Ti strahovi su jednako važni kao i nade, jer oni su upravljači. To je ona desna, leva i desna strana guvernale koju mi vozimo. Dok idemo kroz taj svoj život, izbjegavajući i upućujući se u određenom pravcu, ali izbjegavajući prepreke. To su te nade i ti strahovi. Ja težimo tom snu. Kao i snovi. Siti, kao gradovi, kao i snovi su sastavljeni, su napravljeni, sočinjeni od naših nada i naših snova. A šta ostane od nas kada iz nas izbacimo nade i snove? Ništa. Ništa ne ostane. Ti nade i ti snovi, to su u stvari mi. To su naša leva i desna ruka, leva i desna polovina, leva i desna hemisfera. I jednako su važni. Kao i to osjećanje da nešto može biti bolje, da nešto želim za sebe i za svoju zajednicu, za svoju decu. Pa i za svoje krave, i za svoje traktore i tako dalje. I za svoje susede. Ali sa druge strane također postoji nešto što na tom putu treba izbeći. Ta nada i taj san. Jer san nije samo nada. San je i, kako bih rekao, san je više od onoga što je nada, što je želje, što je htenje, što je ja hoću. Znate, Biblija kaže, Bog reče ljudima, hajde da gradimo grad. I ljudi rekoše, hajde da gradimo grad. I tako su krenuli da grade Vavilon. Ali reč hajde ima intenciju da se nešto učini. Ima vrlo jasnu intenciju o tome da se ima nešto učiniti. To je ovo desire. Ja hoću nešto. Hajde da gradimo grad. Hajde da gradimo grad. I počeše da grade grade, ne sagradiše. Arhitektura i urbanizam nisu nauke. Malo pre ste rekli, zovete naučnike, ja možda jesam, ja sam doktorirao, ali arhitektura i urbanizam nisu nauke, to su veštine. Mi koristimo razne druge nauke
da bi objasnili ono što radimo ili da bi uspeli da proizvedemo ono što radimo. I to nije samo matematika. Matematika je najmanje, iako se vrlo često to povezuje. Nego je praktična stvar i mora se vežbati. Grad se mora vežbati svaki dan. Nulla giorno senza linea, govorio je Michelangelo. Nijedan dan bez linije, nijedan dan bez iskustva grada, bez razmišljanja o njemu, povlačenje te linije o gradu. Imam jedno celo predavanje o toj liniji i o efektima te linije u gradu. Mislio sam da ga stavim ovdje, ali bi to bio neki 70. 80. slajd, pa sam odustao, ali ako bude vremena, neće biti, onda Bože mi zovete opet. Rado ću doći. Da. I mora se vežbati, kao što se vežba vožnja automobila, znate, kao što se vežba kuvanje, kao što se vežba ljubav, kao što se vežba pravljenje dece, kao što se vežba orezivanje voća, vaspitavanje. Tako se i grad mora vežbati svaki dan. Mora se svaki dan povući ta jedna linija u njemu. Međutim, to nije dovoljno. Vi možete da učite da vozite ovom čuvenom metodom koja u arhitekturi se mora raditi tako, učenje kroz rad, learning by doing. Ali to nije dovoljno. Može hemija tako. Ja sam završio neku hemiju, pa znam da mogu bez snova da mućkam u epruveti i da dobijem nešto treće. Ali grad ne nastaje na takav način. Morate mućkati glavom, ne baš nešto eprovetama. I to zapravo vežbanje nije samo za studente. Znate, jer evo kad pokazujem svojim studentima, oni kažu, aha, to mi treba da radimo. Ne, to treba raditi svaki građanin. I svaki građanin to radi, hotimično ili nehotimično. On zapravo radi svoj grad. I on uči svoj grad. Ja svaki dan, ja 30 godina živim u jednoj ulici, negde između Medaka i Braće Jerković i imam jedno 50 metara do kante za smeće i svaki put do kontejnera, svaki put kad prođem ja pokupim one papire koji su na ulici. To je moja ulica, to je moj grad. Ja to živim. Posle 30 godina sam primetio jednoga da isto to radi. Uvijek je teško prvih 30 godina. Posle toga sve bude lakše. Samo, tako je, ali posebno kad je grad u pitanju. Znate. Jer grad je, znate, to je večna kategorija. Znate, čak ima i gradova koje zovemo večnim gradovima. Jer postoje duže od nas. Grad postoji duže od nas. Znate. Toma Akvinski razmišlja o gradu kao nečemu što je Bogom dano, u stvari. Da je grad nastao pre nego čovjek. Znate. Ideja o gradu je nastala pre nego čovjek. Treba nam nešto malo više. Znate, nije nam dovoljno learning by doing. Treba nam dreaming by doing. Treba nam ti snovi. Jer nema bez snova grada. Znate, ako ga nema, onda moramo da ga utkamo u ta naša dejstvovanja, ta naša delovanja. Znači, nije samo pitanje kako mi taj grad čitamo. To je najmanje važno. Ali je važno. Ali je veoma važno. Ali je najmanje važno u poređenju sa onim našim delovanjem u tom gradu. Šta zapravo mi činimo našem gradu u kome živimo. Šta drugi rade našem gradu u kome mi živimo. Neke se stvari praštaju, neke se ne praštaju. Ali šta god da mi radimo u tom gradu, evo posebno Beograd. Beograd ima neverovatnu sposobnost da nas preživi. I to ne samo nas, nego da preživi. Ne mislim ja da smo mi loši građani. Mislim, i da smo loše građanstvo. Još uvijek nismo građanstvo. Vežbamo ga, ali taman odvežbamo, pobiju nas. Pa nemamo sreće. Znate. Taman uspemo nešto malo, znate, da neko jezgro građanstva napravimo, dođu neki pa nas pobiju. Pa onda opet to treba vekovi da nikne građanstvo iz građana. Da se vratim na moju onu temu, ali neću. Idemo dalje. Da ne duljim. Znači, mora se zapravo dejstovati u saglasju sa onim šta zapravo ja želim da to bude. Znate, ovaj grad je moja obsesija. Duško Radović, to mi je omiljena rečenica njegova, ona stvarno obeležava moj život. Ono njegovo da ko se danas probudi u Beogradu
može smatrati da je uspeo u životu, sve drugo bi bilo preterivanje. Za mene je to bukvalno tako. Dobro, dosta su krivi moji studenti tome. Znate, svaki dan je avantura sa njima. Ali i grad neverovatno uzvraća. Opet pa treći tip, jedan Nemac koji piše knjigu u Parizu o parijskim pasažima, Walter Benjamin, jedan Italijan, Italo Calvino, koji priča o putovanjima Marka Pola u Kinu, u knjizi Nevidljivi gradovi. I jedan Francuz, Roland Barthes, koji u svojoj knjizi o Eiffelovom tornju, čemu bi drugo Francuzi pisalo nego o dalekovodu, kaže, arhitektura je uvek san i funkcija. Uvek san i funkcija. Ono što sam rekao na početku, nisam to ja smislio, to je smislio Roland Barthes, da nema grada bez snova, nema arhitekture bez toga, onog najboljeg što je u nama, znate, nema toga. Inače, ne bi preživao, ne bi opstao. I on je zapravo ekspresija te utopije, ali istovremeno instrument udobnosti. Pazite kako mi ovde udobno živimo. Zamislite da sad sedimo na nekom proplanku, nekoj šumi, napolju hladno, okružili su nas vukovi, pada sneg. Kiša, pljusak. Nije baš udobno. A sad ovde može da pada pljusak, što nas briga iza nas u kapije Singidunuma, ni manje ni više. Prvi kamen našeg grada. Zato je ova najvažnija prostorija u gradu. Nisam rekao prostor, rekao sam prostorije. Pardon? Da. Šta je zapravo funkcija grada? Sad dolazi onaj slajd na srpskom. Konačno mogu da ga citiram kako treba. Ne prevodio je na druge jezike, zaista. Najbliže nešto mogu da odvežbam na italijanskom, ali ni tu nije tako dobro kao što to Darko radi. To je zapravo misao profesora Ranka Radovića, našeg proslavljenog profesora i našeg fakulteta, između ostalog, ali i Univerzitetu u Novom Sadu. Grad i arhitektura služe da nas sačuvaju od vremena i nevremena. Znate, kao ona divna rečenica Duška Radovića koja je opstala zahvaljujući Matiji Bećkoviću, da je život delirium materija. Tako i ova rečenica nikad nije napisana, ali izgovorena na jednom predavanju na kom sam ja imao sreće da budem. A imao sam sreće da mi Branko bude profesora, posle prijatelj. I ja ni jedno predavanje nisam propuštao. A bilo je situacija da se bilo samo 5 na predavanju, onda Ranko kaže, sačekajte, vrati se u svoj kabinet i donese jedan bonsai i kaže, sad nas je 6. Taj bonsai je građanstvo. Taj njegov odnos sa bonsajem je građanstvo. Taj njegov odnos prema nama je građanstvo. On je bio dobra klica da iz njega nikne građanstvo, ali nije nam potrajao. Nažalost. Da nas sačuva od vremena i od nevremena. Od nevremena Salaka, Salauka, Bauka, Vukova, neprijatelja Huna, tašti i tako dalje. Zaključamo se, ćutimo i super nam je u tom gradu. To su ta nevremena. Ali nas čuvaju od vremena. Čuva nas od prolaznosti. Čuva nas od nestanka. Čuva nas od praha i pepela. Arhitekture traju duže nego mi. Mi ostavljamo trag za sobom nekakav, da smo vredili, da smo bili pametni, da smo mislili lepo, da smo umeli da gradimo, da smo umeli da smišljamo, umeli da sanjamo i da te snove pretvorimo u materiju koja onda uleti u delirium iz nje nikne život. To je grad. To je grad. Sve počinje kada stavite jednu ciglu do druge. Sve tu počinje. Taj je jednostavan pokret, stavljanje jedne cigle do druge. Ali on je smislen. I on ima cilj. Koji je dalek, ali hiljadama godina dalek, ali je tu. Mi ne gradimo za sutra. Mi gradimo za preko sutra. Ja volim da svoje studente pitam zašto naša zgrada izgleda ovako kako izgleda. Ima ih i ovdje još uvijek. I onda volim da ih pitam
Da li su primetili šta stoji u ključnom kamenu? Imaju 3 luka na glavnom ulazu u moju zgradu, jel? Šta stoji na glavnom, centralnom luku u ključnom kamenu tog luka? Šta stoji? Zašto to stoji tu? Čemu to služi? Zašto stoje one karijatide gore, one skulpture na vrhu naše zgrade? Zašto oni stubovi? Zašto onda zgrada glumi kamen kad je napravljena od cigle? Pa zato što sanja. Što sanja. Zato pokušava da nas sačuva od vremena, od prolaznosti, da nam obezbedi trajanje, da obezbedi da taj naš san i neki drugi dožive, i da u njemu žive. Jer mi ćemo sutra, odnest će nas priroda, ostarimo pa nestanemo, odemo u prah i pepeo, ali ostanu ti snovi, to građenje, to što smo u to unosili. Ne mi arhitekti, i mi, ali i svako od nas kao građani. I taj papir koji ja skupim i bacim u kontejner, ja se nadam da će dati rezultat i za 1000 godina. Ima nešto što se zove butterfly efekt, možda će, koji nije samo u geografiji. Može biti da je butterfly efekt i u vremenu. Neki mali grad maše krilima, i pokrene civilizaciju. Ili pokrene renesansu. Zamislite, jedan mali grad maše krilima i pokrene renesansu. Kad već govorimo o tome šta je funkcija grada, ima i posljedica tih funkcija. Louis Sullivan je američki arhitekta u svojoj knjizi o visokim objektima koji bi mogli biti umetnosti. Vrlo interesantna knjiga. Kaže da funkcija uvek prati formu i da forma uvek prati funkciju. Posle to preuzima u Corbusier. Danas živimo to. Naravno, mi smo to, znate, genije genija. Trabanti genija gledaju kako da sačuvaju lik i delo genija, ali oni ne umeju to da interpretiraju. Mi smo bili dobre sreće i dobre ruke sa arhitektima koji su, recimo, gradili Novi Beograd. To je jedan od najuzbudljivijih modernih gradova na planeti. Ja mislim da taj kompleks zaslužuje da bude zaštićen od UNESCO-a. I to nije samo moje mišljenje. To je mišljenje nekih raznih mojih prijatelja koji nisu iz ovih krajeva. Ako su imali prilike da posete Novi Beograd i da kažu... A on je posljedica nekih takvih razmišljanja, jer da ta forma uvek prati funkciju. Ali pazite, šta to znači? Da je zapravo ta lepota koju arhitektura sanja svojim oblikom, to uzbuđenje koje osjetite kad stanete pred Panteon ili pred Generalštab ili pred Sajmište ili kad ste nekad stali pred Hotel Jugoslaviju. To uzbuđenje koje osjetite, to je upravo emanacija naše funkcije našeg sna. Jer je to razlog zašto je arhitektura takva. Mi nemamo nikakve potrebe da naše kuće izgledaju spektakularno. Najmanje imamo potrebe da stavljamo lavove na kapije, patuljke u dvorišta, da pravimo niklovane kapije i tako dalje. Nemamo potrebe za tim. Možemo živimo u pećini, ali ne živimo u pećini. Možda nema dovoljno pećina, ali skopat će njih bili. Pa opet to ne radimo, mislim. I zidamo, mučimo se, pečemo opeku, pazite. Kao besni, to slažemo jedno na drugu. To ima neverovatan efekat, da proizvodi ono što zovemo grad. A opet, s druge strane, kada pomislite na reč grad, mi gradom zovemo i Lazarevac, i New York, i Tokio, i Požarevac, sve zovemo gradom. I Beograd, sve to grad. I u svim jezicima je tako. Nije to samo kod nas na srpskom tako. Tako isto i na drugim jezicima.
Ima nekih finesa tamo, da će biti city ili town, mislim, ali city je ili città na italijanskom, ili ville na francuskom, ili kako god, jer ta oznaka za grad, taj jedan polu F kineskog pisma ili japanskog koji označava grad. Znači isto i za Tokio i za nekakav, i ne za Kamakuru, recimo, koji je sasvim mali jedan gradić, nedaleko od Tokija, ali... Jer zapravo i nije važno koliko je grad veliki. Važno je kolika je snaga njegovog sna koju on nosi u sebi. I koji opstaje daleko pošto su vetrovi istorije odneli njegove osnivače. I oni koji su prvu kuću i prvi kamen temeljac stavili na to mesto. Jer možda zamislite znojeve ruke radnika koje postavljaju ovaj kamen na ovo mesto. Onda. Iljade godina nas dele. Evo, još uvijek je to tu. Pogledajte. Zato je ova prostorija najvažnija prostorija u ovom gradu. Još jedna funkcija, jel? Kaže Vitruvije. Ovdje namjerno nisam stavio Vitruvije, ima Vitruvije neke njegove biste, ali nisam njih stavio jedini bez portreta. Ali sam stavio Michelangelov crtež Vitruvijevog čoveka, jer ovoga je više proslavili i njegove knjige o arhitekturi, arhitektura. Jer on kaže da struktura, govori o strukturi uopšte, pošto se nalazi u njegovom delu koji govori o arhitekturi, to na izgled se tiče arhitektonskih objekata, što će kazati kuća i gradova, ulica i tako dalje, jer on svemu tome piše. Vojnih utvrđenja, postrojenja i tako dalje. I tehnike, ne samo grada. Međutim, ako čitate pažljivo Vitruvija, vi vidite u stvari kod njega da on zapravo govori svo vreme o prirodi. O opštosti sila i pravila koja vladaju univerzumom, u stvari. I on to prepoznaje. I on kad kaže struktura, on misli na bilo koju strukturu. I onda kaže da ta struktura ima 3 kvaliteta. Da mora biti čvrsta, da mora biti korisna i da mora biti lepa. Mora biti lepa. Čvrsta ne misli na ovo. Solidna znači da ona bude zapravo trajna. Da se odupire nedaćama. Kad kažem nedaćama, i to struktura mislim, on govori o strukturi uopšte. On govori o strukturi matematičkih problema, strukturi drveta, strukturi kuće također, jer on to ne odvaja u stvari. Zato je ovo zapravo opis čoveka. Nažalost, izgubili smo drugu knjigu. Možda je nađemo nekad, jer ta knjiga imala 2 toma. Prvi tom su bili tekstovi, drugi tom su bili crteži. Prvi tom smo sačuvali, tu knjigu imamo, ali nemamo crteže. A onda su majstori, veliki, među njima i Leonardo da Vinci, čitali te knjige, naravno, jer one su preko Španije, arapskim kanalima, a onda trgovačkim kanalima porodice Medici, posebno Lorenza Veličanstvenog, stigle zapravo u Firencu i tako došli u njima u ruke. I onda je on crtao na margini te knjige, svoje knjige koju je imao neki prepis. Nacrtao je ovog čovjeka. I to ga je proslavilo. Ovo je slavno proslavilo i Leonarda, ali ovo je Leonardo crtao kako on razume ono o čemu Vitruvije priča. Zato se ovo zove vitruvijanski čovjek, a ne Leonardov čovjek. Leonardo ga je nacrtao. To je crtež Leonarda, ali vitruvijanski san. Vitruvije je sanja ove proporcije kao idealne. Zato što one u sebi sadrže solidnost, korisnost i lepotu. Šta je solidno u čoveku? Ako je nešto nesolidno, to je čovjek. Pa solidno je njegovo telo. Ti zakoni prirode koji su u nas uneti. Vidjet ćemo posle, ubrzo ćemo vidjeti kako se to čita u nekim drugim kulturama, mnogo pre Leonarda i mnogo pre Vitruvija. Čak 1000 godina pre.
čak hiljadama godina i ovo sam stavio, znači ću posle da referišem na ovog modulora. Je li ovo stvari modulor? A posle ćemo vidjeti šta je zapravo modulor. Za nas arhitekte mi to tumačimo kao pa to je sad proporcijski nekakav red, obično antropomorfom, arhitektura služi čoveku, jel? I onda mi imamo tog modulara koga ima i Corbusier, onog njegovog sa podignutom rukom, jel? Ovo je najslavniji, mada i taj Corbusier nije slavan, ali ima jedan mnogo stariji od toga, a koga zapravo niko ne definiše kao modular, osim mene. To je halucinacija moja, ali ja sam siguran da je to tako, a i dokazat ću vam to. Ja? I sad dolazimo do još jednog francuskog mislioca, ovog prethodnog, govorimo zapravo o jednom antičkom rimskom iz ovog perioda, jednom arhitekti koji je bio i pismen, pa je pisao knjige. Još jednog Francuza i njegova knjiga, čuvena knjiga, jedna od najuticajnijih knjiga u polju arhitekture i mišljenja grada, produkcije prostora ili proizvodnje prostora, kako god. Ta knjiga ima neverovatno mnogo slojeva, ako krenem u nju, imao sam 100 slajdova sa tim, ostala su samo 3, da je zapravo grad projekcija društva na tlu. Ali on je, kako bih rekao, znate, ovo je knjiga štampana na engleskom 1991. I svi izvori navode taj engleski prevod. Knjiga je ranije izdata u Francuskoj i zove se Produkcija prostora. To je pre njega rekao jedan Nemac, jel? To ćemo posle vidjeti, također arhitekta, ali na drugi način. Malo sveobuhvatnije. Lefebvre je to skratio, jel? Grad je projekcija društvenog vremena. Dakle, šta je u stvari grad? Šta je njegova funkcija? Pa da opiše nas kao društvo. Grad, to smo mi. Mi gradimo da ostavimo trag za sobom. Svoj trag. Znate, kad idete po snegu, vi vidite, dobro, mi građani ne znamo to da prepoznamo, ali ljudi koji žive u prirodi znaju, vidi trag lisice, vidi trag vuka, vidi trag medveda, meni sve isto. Dobro, jasno, ako veći, da to baš nije mačka, da je treba bežati u suprotnom pravcu od tog traga, ali koji je suprotni pravac? Znate, ja po tragu ne znam u kom pravcu on ide, jer ja sanjam neki drugi san od onih koji to znaju. Nisam indijanac. Kaže takođe, još ubedljivije, kaže, grad je društveni proizvod. Isti taj čika Lefebvre. Grad je društveni proizvod. On nije samo odraz društva, nego je on odluka društva. Jer proizvodu prethodi odluka. Hajde da gradimo grad. To je odluka. Hajde. Dakle, ako je grad društveni proizvod, onda je pre svega stoji odluka tog društva da to bude baš tako. Koliko? Idemo dalje. Ima mnogo lepih stvari koje vam pričam, nema vremena. Joj, šta bi vam sve rekao. I naravno, iz toga, ako je društveni proizvod, mi imamo, i ako mi utičemo, ako mi učestvujemo u gradnju tog grada i u artikulaciji toga grada, a utičemo samim tim što dišemo vazduh tog grada, ne moramo biti arhitekti, ne moramo biti ne moramo biti bitni. Možemo ići od kuće do kontejnera da bacimo đubre i da činimo nešto dobro, jel? To je sasvim okej. I to je sasvim, ne samo pristojno, nego to je dugoročno korisno. I ne samo za mene, nego za moje komšije, za moje ćerke, pa čak i za moju taštu. Pravo na grad. Mi imamo svi pravo na grad. E sad, ko smo to mi? To je sad jedno malo teže pitanje. To bi tražilo celo jedno predavanje. To kad budete treći put zvali, onda ću vam pričati. Evo ga taj Nemac, jel? Rudolf Schwarz, koji kaže čovjek ne može da planira svoj svet, a da ne projektuje sebe u njega.
ne može da projektuje svoj svet. Pa logično, da. Ne samo zato što on ne može da misli kao lav ili kao... Iako, znate, ima jedna divna priča o Rousseau koji je išao u zoološki vrt da gleda kako ga tigar vreba. Znači, sedi pred kavezom i razmišlja kako tigar razmišlja dok ga vreba. Tako i mi, znate, arhitekti pokušavamo da razmišljamo onako kako građani razmišljaju dok nas vrebaju u haustorima. S pravom. Dakle, ne možemo, a da to nismo mi. Ne može grad da ne liči na nas. Nema šanse, nema načina da grad ne liči na nas. Grad je onakav kakav smo mi. I kakvi su bili oni pre nas. I kakvi su oni koji će doći posle nas. Nemojte misliti da su oni pre nas bili bolji. Ne, samo su bili bolje organizovani. Ako, međutim, a sad naslanjam se naravno na ovu priču ovde, jel? Ako, međutim, jer sad je već kaže čovek, ne može čovek da planira svoj svet, a da ne projektuje sebe u njega, a njegov svet izgleda kao jaje. Pa ako njegov svet izgleda kao jaje, kako izgleda to društvo? Ajde pogledamo to malo, jel? Da prođemo malo kroz to. Ajde se ponovo vraćamo ovo i sad će stajati par slajdova. Nema više jajeta, bit će ga možda posle. Jel? Ovo je ilustracija toga da čovek... Prirodna želja svakog od nas, to je onaj osnovni san, znate, da ostavimo trag za sobom. Znate. Ja se sećam, izvinite, moram da izgovorim ovo, jako je biblioteka, jako je sve, ali prosto moćan je ovaj grafit u muškom WC-u u Šansi iz 79. godine, jer piše, ovdje su pišali idoli, znate. To je ostavljanje traga. Znate. Možete ti da pretpostavite koji od idola je to napisao. Danas je vrlo vidljiv na medijima. Nije tad bio preterano. I tako. Dosta o medijima, jer je arhitektura medij. To je to, znate. Čim malo zaledi staklo, eto odmah nas da malo da pokvarimo tu lepu mrežicu, čipku, tog leda i da stavimo svoju ruku, da ga otopimo i tu sam bio ja. Gle, to je moja ruka i ona će trajati malo, ja ću da odem. Ali kad se vratim, posle 5 minuta još uvek će se vidjeti, posle 10 možda neće. Kada govorimo zapravo o gradu i o toj transformaciji onoga što smo mi kao društvo u fizički oblik nekakvog grada ili neke arhitekture, to mislim na sofisticirane metode, a to nisu ovi metode. Ovo je recimo Ciudad de Vita, predgrađe Buenos Airesa, koje je napravljeno po profilu Evite Peron, predsjednice Argentine u nekom periodu. Ovi se naši još nisu dosetili toga, na sreću. Možete misliti koliki bi ulaz bio kad bi se setili. Ili recimo, ovaj je vrlo interesantan. Ovo je jedan ozbiljan igrač, Dinokrates. Kao da onaj prethodni nije bio ozbiljan. Dinokrates je zapravo grčki arhitekta kriv za Aleksandriju. Za prvi metropolis. Inače je bio arhitekta i ljubavnik Aleksandra Makedonskog. I jedna od njegovih ideja bio zadužen da misli o Aleksandrijama, jer ovo je sejao Aleksandrije gdje god je stizao, i ovo je jedna od Aleksandrija koju on sanjao. Da se u jednoj planini, visokoj tačno 1000 metara, planina se zove, znate kako? Atos. Atos. Da se ukleše lik u planini, da se ukleše lik Aleksandra Velikog i da njegovom krilu bude grad, da se skupljaju snegovi sa Atosa, i da se spuštaju izvori sa Atosa, da se spuštaju voda u njegovo krilo. Pogledajte kakva spektakularna slika. Aleksandar Veliki je na jedan odbio ovu ideju. Zašto? Zato što ovaj grad nije bilo moguće braniti. Jer ga nije bilo moguće hraniti.
jer je prva plodna zemlja u Makedoniji. Mislim na Grčku Makedoniju. Prva plodna zemlja, to je nekih 30 kilometara mazgama i konjima. To se lako preseče i nema hrane. I odbio je. Ali ne mislim, i ovo je vulgarno. Mislim na nešto drugo. Mislim na jednu drugu kulturu koju verujem da ste svi čuli za nju. Kultura Lepenskog vira, koja je otkrivena na našoj teritoriji. Nismo mi krivi za tu kulturu, ona je bila pre nas, ali dali smo sve od sebe da to propastimo i uspeli smo. Ali smo, ipak je Srejović napravio dobro istraživanje i sačuvao ideju o tome. Neću da davim dugo, nemam vremena, iako ovo stvarno zaslužuje da se o njemu dugo davi. Ovo je, recimo, ideja o njihovoj kući bila. Ovako izgledala njihova arhitektura. Pazite, nekoliko hiljada godina. Ista kuća. Velika, mala, isti princip. Ali nije ova kuća drvo. Nije ova kuća kamen. Ova kuća je misao. Ova kuća je uvek u istom proporcijskom redu. Sve kuće, hiljadama godina jedna za drugom, slojevi, protolepenski vir, lepenski vir 1, lepenski vir 2, lepenski vir 3, nije protolepenski vir, pardon, nisu imali ovu kuću. Ove su kuće stigle sa genima sa dalekog istoka, sa Bliskog istoka. Onog trenutka kad je počela se menja genska struktura, kad su počeli da dolaze doseljenici sa Bliskog istoka, pojavila se u stvari ideja o ovoj kući. Razmislite malo i onome što se u to vreme događalo tamo. Gobekli tepe, Čatalhojuk, Navali Hori i tako dalje. Pazite, to je 6.000 godina, 5.500 godina. Protolepenski vir je 9.500 godina. Odakle ova proporcija? Odakle njima ovako kompleksna proporcija? Bili su misleći ljudi, imali su moćne snove, daleko su dobacivali svojim mislima. Pa evo odakle. I šta je ovo? Ovako je sahranjen jedno grobno mesto je za sada pronađeno, jednog uglednog, jer tako kažu arheolozi po onim nalazima u grobnom mestu oko njega, pretpostavljaju da je bio ugledniji. Sahranili su ga na ovaj način. Sahranili su ga upravo u ovoj trougao. Šta je ovo? Tako izgleda kad su ga iskopali. Šta je to? Šta je on? Pa on je modular. 10.000 godina stariji od Vitruvija. Nije 10, ali 8. 1000 godina stariji. To je modular. A ne verujete mi. Pa gledajte kako je to primenjivo. Ovo je plan naselja Lepenskog vira. Ovdje su, kao što vidite, preklopljene su neke kućice. Ovdje imaju, svi su slojevi ovdje. Znači, svi slojevi Lepenskog vira su ovdje jedan za drugi. Ja sam ekstrahovao jedan, koji ima najviše vidljivih kuća, pa sam ekstrahovao jedan nivo. Ovo je, recimo, Lepenski vir 1, 6300 negdje do 6000 godina pre Hrista. 6000 godina pre Hrista. Mi smo sada tek 2000 godine posle Hrista. Zamislite šta ćemo biti za još 4000 godina. Da li ćemo mi smisliti modularom? Možda ćemo, vjerujem. Plus i minus. Pa pogledajte te kuće. Svaka je ista. Ista proporcija, isti red. Sve je potpuno isto. Ali se različita je veličina. Ona gore je zajednička koliba, ovo u sredini je, da kažemo, koliba kulta, ove manje su porodične kolibe. Ovo ima simetriju svoje, pogledajte. Potpuno je simetrično, imate dva krila koja su razdvojena centralnim prostorom, koji nisu samo ove dve kolibe. To su te dve kolibe, koje su ta zajednička koliba u kojoj se odigravali sastanci i tako dalje, i neka koliba u kojoj se odigravao kult, nego i, gledajte, opet u istoj proporciji centralni prostor. Danas bi to zvali trgom. Na kraju krajeva on ima sve prerogative trga.
Znate, on čak ima i javni objekat koji je tu. Najvažnije javne objekte ima tu. I opet je u istoj proporciji. Ali nije samo to. Gle, pa žive od Dunava. I pristanište njihovo ima isti oblik. Ići ćemo i dalje, ali ćemo sad samo malo jedno objašnjenje. Šta je zapravo ovaj modulor? Pa to je jezik kojim oni razumeju okruženje, prirodu, sile, red. I obraćaju se prirodi na isti način. Pogledajte. Istraživanja, da, ovdje je bio vir, ispred je vir, jer to se zove Lepenski vir, taj vir mi mislimo da je bio opasan, međutim, Peđa Ristić, arhitekta jedan čudak, je dokazao zapravo svojim telom da je, ne da je bezopasan ovaj vir, nego je koristan. Zato što kad se pustite u njega, gledajte šta se desi. On vam vrati čamac tamo gde ste došli. Znači, pusti vas u Dunav, malo pecate, jel? Nabodete neku ribu i vrati vas nazad. Ja? Koristan je vir. Pogledajte strukturu naselja. Ovo je Srejović crtao. Ovo je Srejovićev crtež, jel? Kaže ortogonalna matrica. Nije. Triangularne matrice. Opet u istoj proporciji, u istom redu. Ovo je triangularna matrica. Pa kako znamo da je triangularna matrica? Pa zato što je sve triangularno. Gledajte, nije samo modulor triangularna. Modulor je samo reč koja objašnjava sredinu, okruženje. Ono, kako ja to razumem. I kako to okruženje razume mene. Pogledajte, šta sam sad ovdje hteo? Nemam pojma. Ne znam šta ovaj star. Možda se ponavlja. Ovo treba popijem lekić, izvinite što mi zvoni telefon. Znači da je 8. Znači da je isteklo vreme. Šta se ovo sad vraća isto? Što je bilo, valjda će da me pusti da idem... Evo ga. Tačno preko puta, izvinite, 2 puta isti slajdovi. Tačno preko puta tog Lepenskog vira nalazi se Treskavac. Jel, ovo brdo, ova litica u stvari Treskavac. Koja se nalazi s druge strane. Jel? Znači, celo naselje gleda u ovaj Treskavac. Ma ne gleda u Treskavac. Gleda u modulor. Evo ga ponovo, taj modulor. Opet je u njega upisana osnova kuće. Osnova tog uvaženog koga su sahranili u taj trougao. Jel? Ali, znate, čak što više, taj Treskavac je vrlo interesantno, ima pojavu jednu koja se vrlo retko javlja na planeti, jer je posljedica geografskog položaja, ne znam, nekakvih natrasnih prirodnih sila. A to je da tačno 21. juna, tačno na ravnodnevicu, 21. do 22. juna, ima dvostruki izlazak sunca. Gledajte. Sunce izađe, pa zađe, pa ponovo izađe. To je najduži dan. Tada počinje blagostanje. Počinje toplo. Kad je dvostruki izlazak sunca, oni znaju. Zato je selo tu. Zato što ima modulora, koga je priroda dala, zato što 2 puta izađe sunce tog dana i označi početak bogatstva. Perioda kad je sve zrelo, kada svega ima u izobilju. Jel? U prirodi. Taj trenutak obeležava ovo. Ali nije samo to. Pogledajte, pašće ponovo noć. A sa noći dolaze zvezde. Oni posmatraju te zvezde, daju im imena, prepoznaju neka sazvežđa. I u to vreme su znali za sazvežđe, znali su za zvezde. Sirius ljudi prepoznaju već nekakvih 30.000 godina. I to se može opisati na isti način. Može opisati na isti način. Trougao je uopšte, znate, ona forma, onaj geometrijski oblik koji opisuje svaki oblik. To skoro je bio, ne znam da li još uvijek postoji, sad sam prošao, ali nisam pogledao, imate u izlogu knjižare Srpske akademije nauka, imate Andrića od trouglova napravljeno. Možete sve da napravite od trouglova. Trougao idealno opisuje svaku površinu. Nije džabe Clark
opisivao, tako su razumeli univerzum. I tako je univerzum razumeo njih. Tako su oni uspostavili vezu jedni sa drugima. Jel? To je zapravo priča o tome gde smo i kako smo mi društvo i kako se odnosimo prema onome što nas tamo ima. Jel? I sad dolazimo do grada, s ovim ću da završim, iako ima još vrlo interesantnih 40-ak slajdova. Međutim, danas kada govorimo o gradu, mi ne govorimo o bilo kojem gradu. Znate, ono Italo Calvino opisuje, u knjizi Nevidljivi gradovi, opisuje Marka Pola koji putuje u Kinu, njegovo putovanje u Kinu i njegove razgovore sa Kublai Khanom. Veličanstvena knjiga, molim vas da je pročitate. I on kaže u jednom trenutku, Kublai Khan kaže njemu, pa ti si, kaže, razne gradove si mi opisao koje si posetio. Jel? Jer on je putovao više od Kublai Khana. A on kaže, da, ali ja o kom god gradu pričam, ja pričam o Veneciji. Ja o kom god gradu pričam, ja pričam o Beogradu. Ja ne znam drugo. A i ne zanima me. Beograd je i Tokio je Beograd i svi ti silni tamo navedeni, mora promenim biografiju, stvarno je odvratno. Pomenuti ti Milani, Rimovi, Parizi, a Pariza, London, znate, sve sam to obišao, ali Beograd je, to sam ja, šta da radim, to je ono što ja nosim u sebi. Međutim, danas, kad govorimo o gradu, mi zapravo govorimo o globalnom gradu. Ne govorimo više ni o Lazarevcu, ni o Beogradu, ni o Tokiju, nego kad kažemo grad, mi koji mislimo grad, mislimo na globalni grad. Mislimo grad koji je na celoj planeti. I samo još jedna, ne mogu kratko samo još nešto, pa me iznesite onda. Brzo ću biti, ali interesantno. Znate, koliko ima građana na planeti danas? Rekli smo da smo urbano društvo, što će kazati da smo svi građani. Ja? Koliko nas ima na planeti? Malo jače od 8 milijardi. Koliko je 8 milijardi? Imamo li ideju koliko je veliko 8 milijardi ljudi? Evo, ovo je planeta sa 8 milijardi ljudi, 8 miliona nada, snova, solucija, mogućnosti, ali i strahova. Nemojte to zaboraviti. Koliko je to veliko 8 milijardi? Kad bi recimo, evo, znate, to smo mi. Jel? Mali smo, ali sposobni da napravimo velike gluposti. Mi, arhitekti, kažemo, 30, 60, u mom slučaju je dosta u visinu, ali prosečno je nekih 160, 180, ali to će nam biti važno zbog nečeg drugog kasnije. Kad bi svi stali sad 8 milijardi, kad bi došli ko u 26-icu, stali jedan pored drugog, ovako, gospođo, je ovo vaš kišobran, kad bi stali, koliko bi to bilo? Kad bi stali ovako, sve jedan do drugog. Što bi stali jedan do drugog? Pa mi uobičajeno stajemo jedan do drugog. Znate, nije nam nikakav problem da stanemo jedan do drugog. Svi stanemo u 38 puta 38 kilometara. Ako gledamo Beograd, to bi bio dobar koncert. 8 milijardi ljudi, žurka dobra, pozovemo sve. Svi dođite. Beograd nema granice, Beograd otvoren grad, svi da dođete. I svi će da dođu. Znate, ako im date piće, pre neki dan mi kaže coffee break. Ja kažem coffee break, a oni kažu ne, networking and drink. Kakav bre drink, ova konferencija, bre čoče, pišemo drink. Ako ne napišemo drink, niko neće doći. London. London. Znači, mi su običajno, dođemo, skupimo se i gužamo se i skačemo i super nam je, kao, znate, dobra je muzika, sve je dobro zezanje. Koliko je to veliko? Evo ga Beograd gore u ćošku, evo ih ovde sad mesta, Meljak, Stubline, evo ga Stepojevac, tu su i Veliki Crljeni, tamo, Ušće, Subotište i tako dalje. Evo, to je toliko. Ovde stane 8 milijardi ljudi. Stane u pola beogradskog pašaluka. Ali ja sam arhitekt. Mene zanima još jedna stvar. Kolika bi zgrada mogla da se izgradi da oni stanu svi unutra?
A? Imate neku predstavu o tome? Jel? Kolika bi ta zgrada bila? Kolika bi ta zgrada bila? 1,3, ajde 1,5, da ne cepidlačimo, puta 1,5 kilometara. Pazite, mi već imamo zgradu podignutu od kilometra. Znači, treba podignemo još malo više. Malo više. Već imamo zgradu od kilometra. Imamo projekte za zgradu od 2 kilometra, ali, hvala Bogu, ne gradimo, ja mislim. Imamo i za Jarbol od 500 kilometara, mislim, kao na ušću, ali pa nisam mogao da dolim, opet sam uzeo taj prostor. Kad bi uzeli sad naš Beograd, koliko je sad to? Evo, prepoznajete, eno ga Ušće gore, evo ga Ušće Save u Dunavu, eno ga tržni centar Ušće, prepoznajete, eno ga tamo Stari grad. Koliko bi to bilo? Odavde do Slavije. Evo ovoliko, samo. Tako je, odavde do Slavije. Odavde do Slavije. Evo, to je svih 8 milijardi. Možemo da ih smestimo. Mora samo da stoje. Stavljat ćemo kao ono što Virgin predviđa da se stoji u avionu, znate, ono kao. Ali nije pitanje u šta će ti ljudi da stanu, nego ko smo u stvari mi, znate. Nije pitanje toga šta se vidi kroz taj prozor na toj kući. Ko smo mi tih 8 milijarda? Znate, mi planeri obično kažemo da je planiranje traženje idealnog puta između sadašnjosti i budućnosti. Odnosno, šta mi hoćemo, gde smo mi danas, to su 3 glavna pitanja, gde smo mi danas, gde hoćemo da budemo, to je taj san, i kako tamo da stignemo. Profesor ima još jedno pitanje, a to je zašto? Baš tamo, a što na neko drugo mjesto. Međutim, nije to pitanje više. Mi kao društvo danas se pitamo sasvim nešto drugo. Pitamo se u stvari ko mi hoćemo da budemo u budućnosti. To je važnije. Važnije je da znamo ko mi hoćemo da budemo u budućnosti. Jer kad budemo znali ko hoćemo da budemo, onda ćemo možda i znati šta nam je budućnost, pa ćemo možda imati alate za tu budućnost. Gde je ovde end? Desperately end. Evo ga, ali ne znam šta treba pritisnem, dođem do end, pa ću ovako da držim. Preskačem sve ove divne slajdove da bi došao. Divne slajdove, divne, ali vam neću pokazati da bi došao do ovog zlada. To je isto budućnost, jel? Ta budućnost kojoj također stremimo. Ti neki klinci znaju šta hoće. Jel? Oni razumeju šta hoće. I čini mi se da to u stvari je jedini put, da mi nemamo izbora u stvari. Preterao sam, ne, izvini. Vidio se šta sam sve preskočio. Dobro. Ovde stavljamo 3 tačke kada je profesor predavanje u pitanju, a sada, ako ko ima pitanja, izvolite. Ja bih nešto rekao. 1971. godine u Studentskom kulturnom centru organizovan je čudan, kako kažete vi, jednu Peđa Isus. tražio je da dođu profesori matematike, nacrta i geometrije i da govore o Lepenskom viru. Peđa Ristić u pitanju. Peđa Isus, tako smo ga zvali. Ja sam bio tu, ali koliko se ja sećam. I Antagnosti nije došao profesor Živisa. Edmund Belač bio je Gruj samo. I oni su nešto pričali celo. A šta je bila suština? Suština je bila da je Peđa govorio, kuće nisu kružni isečak, nego su trougao. Tako je. A trougao u to vreme nije bila poznata geometrijska slika i kaže, mora da su neki došli od ozgo i to nam ostavili od. Samo toliko je jedna anegdota iz tog vremena. Da, Peđa Ristić je... Peđa je plivao u osnovnim vodima film o tome. Jeste, ima, da. Tako je i dokazao da to radi. Peđa je ozbiljan igrač, on je doktor nauka i doktorirao u Gracu. Njegov sin je bio također moj student. Na kraju smo se nekako isprijateljili, čak smo i putovali zajedno nekoliko puta, nesnosani kao saputnik. Znate zašto je nesnosan? Zato što priča zarazno. Jer je to nenormalno pametan čovjek. I onda, znate,
Te njegove reči odjekuju posle mesecima, sam lud mesecima posle. Nisam ni za koga. Znate. Ja mislim samo o njemu. I o tome što je pričao. Ja poludim od toga. Nisam on lud, i ja sam lud. Ja kad kažem nije on lud, on je fantastičan tip. On je podigao prvu kuću na Adi Međici, recimo, ne znam da li to znate. Prva sojenica podignuta na obalama Beograda je podigao on. Ta sojenica, nije ta konkretno, ali to mesto na kojem je bila sojenica, čak ima samo jedna daska je preživjela sa te sojenice. Šešićka ima svoju malu sojenicu tamo, Milana Šešić-Dragićević, tačno na to mesto gde je bilo to drvo. Jer on je podigao kuću na drvetu. Nije bila sojenica na stubovima, nego na drvetu. Grad. Ja bih imala bar 50 pitanja. Pa dajte bar 49. Ne mogu 49 koji vi slajdova. Ajde da kažem 2 pitanja da postavim koje su mi zanimljiva. Nisu slična, ali... Još bolje. Prvo pitanje jeste koji megalopolis ili grad ili kako god, town ili city je struktura koja se vama najviše dopada, koju najviše volite u svetu. I to baš onako, baš da mi stavite na broj 1. Možda Nema poređenja uopšte. To je prva stvar, a drugo pitanje jeste da li postoji bilo kakva inicijativa našeg tog nekog, da kažem, pošto ja sad ne pratim te, da kažem, tokove vašeg tog segmenta arhitekture, Nije. urbanizma i tako dalje, kao zajednice. Kakve su to inicijative koje postoje danas u Beogradu, koje su aktivne, koje mogu da utiču na promenu grada i koje utiču na promenu grada? Ne pričamo o vama kao profesorima, nego o strukturama koje zaista mogu da izvrše uticaj na promene u odlučivanjima i tako dalje. I da li te inicijative imaju, da li postoje i da li postoje građanske inicijative koje su u nekoj sinhronizaciji sa vašim stručnim opet inicijativama? Da li udružujete? Da. Kako bih rekla, kako se vi udružujete kao ljudi iz struke da biste sve vaše ideje, ne vaše sve ideje, nego uopšte primenili išta od svih tih znanja u ovome u čemu mi živimo, što ne znam kako se zove, ali je neka struktura vrlo čudna. Da. Jeste, da. Danas, vrlo se čudno razvija, nelogično i mislim, prosto ne znam. Zato je to moja obsesija. Da li su te, kako bih rekla, baš konkretno, da li postoje i ko su te organizacije koje zaista mogu da utiču na realno, znači promenu? Šta hoćete, prvo, pa drugo. Kako god. Da. Znate što je dobro kad postavite pitanje? Onda nema ograničenja. Sad ću pričam do ujutru. Sad gledajte ovako. Šalim se, naravno. Istanbul. Nema nikakvog poređenja. Znači, Istanbul ima indeks 10, pa onda ima jedno 10 mesta prazno, pa onda možemo da razgovaramo. Verovatno na drugom mestu Kairo. Mi onda možemo da obaramo ruku za neke dalje gradove i tako dalje. Matera, recimo. Matera je vrlo visoko, ali je mrtav grad, nažalost. Istanbul, apsolutno, nulti. Znate, ima dva tipa. Jedan je Napoleon, jedan od najvećih siledžija u istoriji čovječanstva. I drugi je Schiller, jedna od najvećih curica među muškim piscima. Toliko je liričan bio. Obojica su rekli istu rečenicu za Istanbul. Isto su rečenicu rekli da nisu znali jedan za drugog. Rekli su da kada bi svet bio jedna država, Istanbul bi bio glavni grad, bio prestolnica. Istanbul nema poređenja nikakvog. To je toliko nemoguć grad, to je toliko nemoguć grad da je prosto nemoguć grad. Taj grad ne treba da postoji, u stvari, po svakoj sili logike. Ali taj grad to ne zna. I postoji. Neverovatno uzbudljiv grad. Nestvarno uzbudljiv grad. U njemu možda čitate
ne postoji ništa u kulturi što taj grad, u bilo kojoj kulturi, ne govorimo o aboriđinima i tako dalje, ali o onim kulturama koje su taj grad pipale, sanjale, kako god, od Indije, Kine, do Portugala, ne baš Indijanci i tako dalje, ono što je taj abroazijski kompleks, sve sadrži taj grad. Sve može da se čita, svako ostavio neki trag. I to neverovatno sarađuje. To govori zapravo o toj jedinstvenosti u stvari našeg sna. Da su naši strahovi slični, da su naši snovi različiti, ali da imaju istu plemenitost. I priče o Istanbulu, legende o njemu, grad preko puta slepih, znate, mislim, o tome Pekić piše dosta u njegovom Zlatnom runu i tako. Apsolutno, nema nikakvog poređenja. Nikakvog poređenja nema. To je ono the city. Znate, svaki drugi je city, a Istanbul je the city. To je onako nulta kategorija. Mislim. Možemo pričamo o idealnim gradovima, o gradovima ovakvim ili onakvim, ali znate, Istanbul je grad na steroidima. To je the grad. Ne znam kako to da kažem. To je čudo. Apsolutno čudo, mislim. Neverovatan grad. I geografija i... Znate, ja kad god u Istanbul idem, ja obično idem, držim nastavu neku tamo i tako dalje. Nekako Istanbul još uvijek ne doživljam kao svoju prestolnicu, ali svoju prestolnicu od juče, znate. Jer mom dedi je to bila prestolnica. Znate. Znači, nije sad nekom mom bijelom tiću ili ne znam čemu. Ja ne znam kako se zovu ti. Bela pčela je neki najstariji. Nije bela tica, nego je pčela. Tako da, znate, užasno mnogo. Znate, mi govorimo jezik koji ima 30% turskih reči. Mi imamo reči za koje nemamo zamjenu. Pazite, mi nemamo nijednu reč za posteljinu koja nije turcizam. Što verovatno znači da nismo ni imali posteljinu pre nego što su oni došli. Toliko o zlatnim kašikama. Istanbul, da. To ko će da promeni ovaj grad? Znate, ono što se dogodilo i što se događalo prošle godine i što se još uvijek događa, ono što su studenti, ovi studenti, kad porastem, bit ću studentom. Ti studenti koji sanja, neki sede ovde, evo ih tu. Ono što su oni uradili za prepoznavanje vrednosti koje njima život znači i odbrana grada kao posljednjeg uporišta. Ja nisam sreo nigde. To ne postoji tako nešto planetarno, ne postoji takav pokret. Apsolutno, ne postoji ništa što se sa tim može porediti. Naravno, imate gomilu, ta reč gomila bi trebala da omalovaži, ja zaista poštujem te ljude, mnoge od njih i poznajem lično, ali postoji veliki broj, eto, možda je to bolje reći nego gomila. Ružan, ja se izvinjam svima tima koji, nevladinih organizacija, nevladinog sektora. Neki su međuvremeno postali i političke opcije, kao što su i studenti postali politička opcija međuvremeno. Nažalost, ovde ne možete na drugi način da rešite problem, nego samo kafanskom tučom. A da bi dobili propusnicu da uđete u kafanu, da bi se tukli, morate da budete politički subjekt. Ne možete drugačije, nažalost. I ima nevladinih organizacija, Ne davimo Beograd i tako dalje, mislim, znamo ih. Međutim, njihovi dometi su, kako bih rekao, u suštini zanemarljivi. Recimo, ne bih hteo da zaista nikoga da povredim time. Vrlo poštujem, čak sam i ja izlazio i učestvovao povremeno u njihovim šetnjama, recimo, koji su organizovali sa onom patkicom, recimo, Ne davimo Beograd, jel? Sa onom patkicom i tako dalje. I to je bio i veliki broj građana. I raziđemo se kući i ništa. I onda se posle nekoliko dana opet skupimo, opet nosamo onu patku i opet ništa. I opet izađemo i opet ništa.
Onda su došli studenti i polupali nas komačiće i završili posao. Samo nam to još niko nije rekao. Ali to je temelj, u stvari, koji će da odbrani ovaj grad. Znate, kako bih rekao, razni su... Znate, Beograd je rušen 54 puta do temelja. Tu uopšte ne računam ona ranjavanja tipa bombardovanja 90-ih i tako dalje. To je ništa. To oližemo ranu i ona zaraste do petka. Ali 54 puta nije ostao kamen na kamen. Ne postoji ni jedan drugi grad na planeti koji može da se uporedi sa Beogradom, ne po broju puta koliko je puta rušen. Jer to je beznačajno. Ja ne volim da brojim budale u životu, nego koliko puta ponovo građen. Koliko je puta ponovo građen. Znate, to je san. San nije rušenje, znate, rušenje nije san. San je građenje, znate. Kaže Adorno, kaže za razaranje treba isto energije koliko i za konstrukciju. Što je tačno. To je zakon fizike, mislim, kaže, jel? Akcija i reakcija, jel? Treba da su u ravnoteži ukoliko hoćemo ravnotežu, jel? Ali snaga sna je nešto drugo. Znate, ne računa se, nije samo pitanje energije koju vi treba potrošite kilotona nekakve bombe koja bi ubila, nego sna koji će da nikne iz tih kilotona i da ponovo popije čašu vode, zasuše rukave i podigne grad. Znate? To nije snaga materijala, to je snaga tog sna, znate. To je Beograd. Znate, taj kamen, to je Beograd. To studenti to žive. Nije to pitanje da li oni to razumeju, nego njima nije jasno kako mi to ne razumemo. Oni to žive, oni to dišu, mislim. Znate, način na koji oni ne organizuju događaje, nego brane generalštab, razumete, brane... Evo sad će biti, ne znam da li smem da najavim, Ognjena, jer smem, izložba, a? Biće odlična izložba tih njihovih razmišljanja, u stvari, o svemu tome u muzeju istorije Jugoslavije, jer tako? Muzej 25. maj se nekad zvao, muzej sa grobnim mestom, znate, onako, onda gde su štafete i te stvari. Tamo će biti. Kad Ognjena? U aprilu. Ali je važno, zato što pitaju ljudi, to je pitanje. Vi ste odgovor na pitanje. Ja zapravo vama govorim. Znate. Na kraju krajeva, to je prepoznao IKOMOS. Znate, dobili su nagradu IKOMOS-a za svoje postignuća u odbrani neodbranjivog. Znate. To je san. Ta odbrana, to je san. Tako taj kamen generalštaba postaje delirijum života. Oni su taj delirijum života koji ga brani. Sjećam se kad sam prvi put sa njima razgovarao o tome. Znate, nije ja pominjem Ognjena zato što delim kabinet sa njim. On je jedan od onih sjajnih studenta kome date prst, on uzme celu ruku. Znate, onda vam uzme i život, i srce, i sve živo. Znate, ono kao. Ali pazi vas, znate, pazi vas. Sve on to radi vrlo lepo i znate, ko šećerna bolest. Znate, lepo vam je ovako. Sve je onako super. Mislim da će to pokazati, u stvari, ne samo ta energija koju nose, nego ta izložba će pokazati, u stvari, to mišljenje o životu. Znate kako arhitektura postaje everyday life, znate? Znate, šta je to što je naša svakodnevica? Ako nam svakodnevica nije bitna, pa šta nam je bitno? Pobjeda Crvene zvezde? Ili, ne znam, glupo je nabrati gluposti.
Ajde još neka pitanja, pošto nema ograničenja. Pre nego što kažu gotovo je, evo, ovo sad će da zaključaju. Aha, evo. Nije pitanje, pre svega želela bih da mu se zahvalim na ovom predavanju, prvi put vas slušam. Inače, studiram istoriju umetnosti i ne znam, ovdje da me vidi, ali ćao. Sarađivali smo na projektu Ansambla generalstva. U svakom slučaju, pomenuli ste Bibliju, Vavilon, Istanbul, kraj Krajeva, i pošto je Istanbul, odnosno Carigrad, neka parafraza nebeskog Jerusalima, i Beograd je posredstvom despota Stefana Lazarevića trebalo da izgleda kao nebeski Jerusalim, tako da smatram da je to neka analogija koja može da se poveže sa ovim predavanjem, s obzirom da je on imao taj san. Pa, mislim, znate, oni su samo čitali knjige pažljivije nego mi. Ja sam pomenuo u ovoj mojoj priči o Tomu Akvinskog i njegove ideje zapravo o tome da je grad stari od čoveka. Kad govorimo o gradu, govorimo o tom... Znate, grad je najkompleksniji konstrukt koji možete da imate. Posle jezika, grad je najbolji dizajn koji jedna kultura može da uradi. Najbolja misao koju jedna kultura može imati. Zašto je jezik bolji? Zašto je džabe? I zašto je lifelong, ne može da ga srušite. Grad može srušiti. Može ga pretvoriti u prah i pepa i košta mnogo. Užasno je skup, ne samo da se izgradi, nego da se održava. Jezik nema, ništa ne košta. Rešava i pravi probleme. Jezik je najbolji mogući dizajn koji možete imati. Fantastičan, savršen, idealan. Znaš? Ali grad je odmah iza njega. Potpuno na suprotnom tasu, znate, jer je on beskrajno skup, vrlo fražilan, znate, ali i rezistentan. Pogledajte ovaj grad. 54 puta gradili su ponovo ovaj grad. Pa nema ni jedan grad. Pa znate, svako normalno bi pobegao s tog mesta. Znate, mislim, ima raskrsnice, znate, u kojima ste, kad idete u samoposlugu, 2 puta ste vidjeli saobraćajnu nesreću, ne, sudarili se, čuknuli se automobili, vi ne prelazite više tu. Iako vi nikad niste bili učestvovali, ili ste bili svedokom toga. Prosto, znate, ovo mesto je takvo. Ovo je, znate, kaže, Beograd je na raskrsnici puteva. Šta to znači? Pa da kamion svaki čas prođe kroz dnevnu sobu. To znači. Što bi rekla ona Katica iz Radovana trećeg od kafanče Poljanče, znate, ušla kamionom i odnela sve. To je to, znači malo pa vam prođe kroz dnevnu sobu ili kroz spavaću sobu neki kamion ili neki huni ili neki... Znate, samo su ovi nesrećni krstaši rušili ovaj grad par puta, 5-6 puta su ga rušili do temelja, jer nisu hteli da im daju hranu, žene i tako dalje, mislim, sve branili, možete misliti. Ovaj grad je Feniks, ali bukvalno Feniks. On stvarno niče iz pepela, ali non stop. Nijedan, apsolutno, ni približno. Nijedan grad. Znate, ima gradova koji su stradali od prirodnih nepogoda. Beograd nikad nije stradao od prirodne nepogode. Nema Beograd zemljotresa, ovo je seizmički neutralno područje. Iako je Lazarevac, recimo, ko o čemu, baba u Štipcima, a ja u mom gradu, ja volim moj Lazarevac, moram da ga promovišem malo. Ako uopšte neko zna gde je Lazarevac. Zabeležen najjači zemljotres u bivšoj Jugoslaviji, znači na teritoriji bivše Jugoslavije. Ali Beograd nema to. Znate, on je na grebenu, Šumadijski greben se tu završava, poplave, dole malo speru mu ove krajeve suknjice, ali on ostane gore iznad, znate, ono. Nije slučajno on ovde. Imao je, Bogdan je imao jednu svoju divnu mernu jedinicu važnosti, govorio je o gradu pre grada. I Bogdan je jako mnogo čitao i pametno čitao, ali je jako mnogo pisao Bogdan Bogdanović. Onda je govorio, imao je tu svoju tezu o gradu pre grada i govorio da je Beograd zapravo jedno od tih mesta sa najvećim intenzitetom tog gradskog u lokaciji i da je zapravo ovaj kraj ovog grebena u odnosu na okruženje prirodno, nevezano za kulture, bilo predodređeno da bude grad. I bilo grad i pre nego što je prvi kamen tu stavljen, kamen na kamen. Jedna cigla do cigle i gled sad koliki grad je niko. Pa ste, jedan kamen, drugi kamen.
Znate. I sad i grad to, koji traje. Bogdan je imao ideju o tome. I govorio da su Beograd i Buenos Aires, evo, pomenuli smo Buenos Aires onom nesrećnim primjerom Sidua de Vita, imaju, kaže, najveći indeks. Indeks, nije on govorio o indeksu, on čovjek je pesnik, ali je govorio o tom važnosti, o značaju toga, o tom snazi mesta. Sad sam rekao jednu reč posle koje nema više vraćanja. Pa da ne bi zanoćili sljedeće 4 noći, bolje da sada završimo. Rekao sam reč mesto, to je ikonička reč za arhitekta. Eto. Mnogo vam hvala.